Aleksandar Kavčić, osnivač fondacije Alek Kavčić, rekao je da inicijativa o obezbeđivanju besplatnih udžbenika remeti profit jednoj multinacionalnoj kompaniji te da odatle dolaze kritike na račun onih koji bi udžbenike da učine svima dostupnim. Ova fondacija je nedavno obezbedila besplatne elektronske udžbenike za pojedine razrede osnovne škole, ali i štampane udžbenike za 2 dinara po strani i izazvala negativne reakcije pojedinih izdavača udžbenika. Zamolili smo profesora ruskog jezika Zorana Buljugića da prokomentariše potez fondacije Alek Kavčić. Gledano uopšteno, ja podržavam ovu inicijativu fondacije Alek Kavčić i mislim da je to nešto što je nama odavno bilo neophodno, to jest da učenici čiji roditelji nemaju mogućnosti da kupuju skupe udžbenike, pogotovo roditelji koji imaju više dece, i da je to svakako za pohvalu. Ali mislim da bi sad u svemu tome možda trebalo napraviti neke razlike u tom smislu što stvari se ne mogu baš crno-belo posmatrati. Mislim da pre svega treba da imaju prednost upravo takve siromašne porodice, odnosno da određene službe, socijalne i pogotovo škole, treba da procene koje su to porodice koje, recimo, imaju više dece, čiji roditelji manje zarađuju i kojima bi trebalo obezbediti te besplatne udžbenike. Što se ostalog tiče, ipak bih skrenuo pažnju na to da te udžbenike ipak, mislim na ove koji se do sada izdaju, koji su se izdavali i prodavali, ipak ih pišu neki ljudi koji od toga žive, znači autori koji su uložili neki svoj trud, često su to ljudi sa fakultetom doktori nauka i tu su naravno učestvovali i druge osobe važne za to, kao što su recenzenti, kao što su lektori i tako dalje. Znači to oni takođe po mom mišljenju treba da zarade. Sad treba tu naći neku meru. Znači kako to da se obezbedi da mnogi đaci dobiju besplatne udžbenike, a s druge strane i da ljudi koji su radili na tim udžbenicima da ne ostanu bez prihoda. Za ovo što ste pomenuli, ja pre svega mislim da se odnosi na kompanije poput Kleti ili neke druge, ili Logosa, već koje su onako dobro zagazile na naše tržište i uzimaju veliki novac. Ono što je problem je to da škole često menjaju udžbenike. Znači, čas jedan, čas drugi. I svake godine skoro se menja i onda, naravno, za roditelje koji imaju, recimo, više dece, to je vrlo nezgodno, onda moraju da kupuju nove, jer svi znamo da starija deca ostavljaju svoje udžbenike mlađima i oni ih koriste. Znači, tu je isto, po mom mišljenju, jedan veliki problem. Znači, treba ujednačiti to i treba izbeći svakako monopol jedne firme, odnosno jedne izdavačke kuće, i omogućiti svima da imaju pristupačne udžbenike. Pozdravljam da treba da imaju đaci besplatne, ali kažem da opet nije u redu da baš svi imaju besplatne. Jer, znate, udžbenici su takođe, kao i sve knjige, one su takođe roba i podležu nekim tržišnim zakonitostima. Tema o kojoj se u javnosti vodi polemika između fondacije Alek Kavčić i privatnih izdavača udžbenika su besplatni udžbenici u digitalnom izdanju koji su učenicima osnovnih i srednjih škola dostupni na sajtu ove fondacije. Suština diskusije je dostupnost obrazovanja, što podrazumeva ili dosta jeftinije ili besplatne udžbenike za osnovce i srednjoškolce. Zoran Buljugić, profesor ruskog jezika u 12. Beogradskoj gimnaziji, je rekao da iako podržava ovu inicijativu fondacije, ipak smatra da udžbenike mora neko da napiše, da tehnički uredi i objavi u elektronskom ili štampanom formatu, što sve iziskuje određene troškove, tako da prema njegovom mišljenju oni ne mogu biti potpuno besplatni za sve jer su i knjige roba koja podleže zakonima tržišta.